Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kinigilong ki khubor bam takasni. Ki midday meal lani ki cook come helpers na po ka Jylla. Kilalit bani kendo yaw secretary katunat Ministry of Education ka sorkar pedeng. Bandawa kentiu ya kabainong jongki sya kasan hajar tingka man ubenay. Dangshan hanong ba ban panjing sya ya kahok jongki ha kaba ka sorkar Jylla kamla bande ya kabainong jongki. Na kalyang ka President jung ka cook come helpers kong banalis im habaya kran sya kilat pathay hasilong press club. Kalayatho baka kenhun haga jing ya kendu ya secretary Ministry of Education ka sorkar pedeng. Haga arfulay turing menta ubnay ban pintip bandawa kentiu no ya kabainong na kabha ka sorkar pedeng kaban kot sya ka sanhajar tingka lada kentup lang kabha banyo na ka sorkar Jylla ong ka kong banalis. Na kalyang secretary katunat Ministry of Education ka sorkar pedeng ula kular ban shimkya yakni ban yakren bat ka sorkar pedeng. Kumba arpho hajar ngut kinong tray basyat ja hakit school habaro kaway ka Jylla bat kiyo kabainong tang si hajar sispa atingka na ka sorkar Jylla bat khandai spa atingka na ka sorkar pedeng. Kala pentip ru bakinong syat ja kila kentu yaw menteri rangba ka Jylla Assam Uhimanta Biswa Sarma ubadai unong yalam kathan syatila mingi North East ban yakran lem bat menteri rangba adu ka India u Narendra Modi halor kani ka jingdawa. Ang kublay gin. चलो हो गया अच्छा सॉरी